Welcome, my dear friends. Hoş geldinizler. Greetings from Kazakhstan. Sağ salamat bolayık. Enjoy watching. Al тамашалаңыздар. Verdiği mi? Bana kaçıdan bağırım? Her türlü koy bu. Verdiği mi? Muhtemelen kısa doğru. Verdiği mi? Assalamu alaikum. Nasıl? Biye. Verdiği mi? Российский. Номер veresin be. Yok biz alıvatık bu. Ama kısa mı? Kaç? Atabik. Çekitkenke. Aa, YouTube. Aha. Kaç yıl oldu? 730. 730 oldu. Yok sonunda. Ama ya birisi. Oturma. Sakallarına böyle oralı. Ama ya birazdan Номер veresin be. Bilmiyorum, 700'den bak kaçıdan bu atı bas. Cek olacak gibi, bette. Nasıl kaçacak mı? Sıray! Kaça ovatım da. Ciddir. Sınaşını dışın koyun. Sıray! Ne oldu? Vasıgın. Sırt mı? Yok. Kazayın gümüş. Hacayın bir özbek. Soğukta olmadım, aynı avcıda. Aynı avcıda. So 700 kaynası, Berşan'ın 730 kaldı ne olan. Kaskan. Ber bir yema. Bağız kaçıdan batı bilmiyorum. Cana birini 700 nalardan atalardı kişkentay. 320'den kişkentay var. Aha. Ama kaskan 750 baktı. 730. 730. Karasın karşısında 700. Karasın basma kara. Baytal'da gördün mü? Baytal çıktı. Kaska. Yok görmedim onu. Acaba bugün Baytal'da. 550 gitti. Ben rasistim olmayı. Karısı. Cemsiz ak sinir bire. Yüzünü tutucu gün aldı. Baktın bu. Cemsiz ak. Kırpet kim? Bağısına içmeyelim şortaşı. Bağalar, примерно seni. Hangisini bakarsın? Ben de option. 800 mı? 700 mü? 650 mi? 650 mi? Aha. 500 mü? Onday da bu. Arlas koyun. Ben konkretno aytığını kaldı hiç yok. Номер veresin be. Номер veresin be. Adres жазып koy. İyesine varsan sonra. Kan. Kes. Есін табмай қойдың ба азында бір келіп кеткен бағана. Oldu mu şimdi? Yok. Ол bir şekilde alakası kalmamış. Veresin be деймін. Canım benim bilmeyiz söyleriz. Қарашым жақсы саудаларың болсын. Қанша болды? Бауырым. O Hazan o ana. Қанша болды? 590. Біреу ма? Қаншадан кетті? Бас. Жаппайға кетті, жаппайға. Жаппайға орташа қанша болды бағасы? 330'dan кетті. Қанша бас? Қаяқтың малы? Өскемен. Kuma pantar başka dönemde. Adam Pataraş Karlas döneminde var. Ne oldu? İyisi de var. Biyesi de var. Saat oldu 130 mu?
Canım olsun. Buyursun. Şaşırma. Ілес палуан сатты деп хозяинді бір түсіріп қойсаңызшы бұл YouTube каналына. Араласпа барлығы басы қаншадан орташа. Бағасын айтып жіберіңіз орташа. Ау. Бағасын айтып жіберіңіз, іргесін майдасын. Бәрі 400 соғын. Оптан. Басына. Қайықты мал? Орал. Орал. Номер бересіз ба? Жақсылап біліп қоямын номер. Жоқ, диаман номер. Хорошо. Қанша бас burada примерно? 30 бас. 30 бас. Звонить етеді, такиңіз. Қаншадан басы? 420. Басы 420-дан. Аралас қой қыз бала. Иә. Номер берем 7. Номер қанша? Ау. Қанша номер? 8775 775 399 399 5580. 55-80. Қайықтың мал? Орал. Оралск. Түсіріп алайын ютубқа. Ассалаумағалейкум. Назарларыңа береке берсін. 250 мың деген саласы бар. Қыз бала аралас қой, ә? Араласамыз. Аха. Қайықтың мал? Туркас. Класс өзіміздің ауыл екен ба? Жаңағыш. Қазір мертіп жүрейін. Номер бересің ба? Номер А? 771 Асықпа. 771 811 811 86 84. 86-84. Адылхан. Атта жазбаймын бұны. Тұра бер. Асықпай түсірейін. Тоғыз сап қоямын, 1-2 минут сразу тұрады. Ау? Номер бересіңдер ма? Номер, телефон. Номер. 778 778 287 287 3290. 3296. Қайықтың малы? 6. Қайықтың малы? Өскемен. Басы қаншадан? Саудасынан жіберсей? Басын айтсай бір бағасы. 200'den. 200'ден басына. Басын. Саудасы var. Саудасы бар. Қыз бала аралас. Қыз девушка аралас па? Arlas. Қыздар жақтан түсірейді. YouTube па? YouTube жаным. YouTube'dan bak. YouTube қой жаным. Оу. Ай, бля. Сонша ұрады, аямай ұрып отырған ақтары. Не салу? Номер бересіз ба? Номер бересіз ба? Телефон, да? 708 771 771 249 249 89 40. Ne deysin? 89 40. 260 mыңнан деп жатырмын, кем бар. Қайықтың малы? Местный мал, үйдің малы. Төле би. Төрт жүз болды ма? 400 болды. 180. Мальчик, девочка? Девочка. Құтты болсын жаным. Игіліңе ал. Ой, сізді түсірмеймін. Қаншадан басы? 260 кем бар. 260 кем бар. Қыз девушка аралас қой. Жоқ, бәрі
Jigitler. Jigitler.